In the Benkulio. Kosi sigelelu baba uNkulunkulu bengikade nginayo wesithathu uthi hlabelela lesihlabelelo usikhombisa inhlaba uthi yabona le nto umqhawe ubaba wakhuphuka lapha sebemthumela amaphoyisa abaseMelton Port oJantu babathi makahamba uboshwe esefika emzini walapha kukhona unkosikazi ongaboniki emehlweni owayelandwe ingane emsizini bemize ukuthi ukhona umboso wafika khona ngapha uzovuleka amehlo basethumela inkosazana bathi ke uthi umdlulo wathi phakathi nenkonzo esiteze emsizini wayesethi akuwahlele ingane ihlalele khona into yakhona umuntu wakhaza wakho kanti usho njalo ngoba kuzofika le ngane izokumbiza uthi ke wafika kulomuzi kukhona impumputho azacinga udaka nje abacinga udaka abanye befuna bafaka emehlweni ethi inyanga izulu thina boshembe isandla sethu uMoses usamnika ubhoko thina izandla zethu zisebenza yonke into edinga kuba yenzeke yayiqonda ukusitshela ukuthi uNkulunkulu yona nje uqobo lwayo akukho ekufunakho ilokho engibona ngamehlo namhlanje yengenayo awendawo ya ngapha wathi ubonana nenkosikazi wathi unkosikazi baba mbona na umasipani banegcekene nginayo asuka inkomehlweni yasuka inkungamehlweni kunkosikazi amen kwase kufika uManzunzana uMakhumalo owaneshumi leminyaka neminyaka 18 years ambona ubaba mkhwezulweni elele kusuku wathi ngizofika mntanami senzokwehla ngisemhlabeni uManzunzana mayeswa lolu daba ukuthi ukhona umuntu osefula empompoto wehla nezingane zakhe washona kulomusi lapha
emsinyathi wafika wahlala phansi nezingane zakhe yasimbuza indoda yasezulwini yathi uyazisola inkosikazi ombukane wathi uyamfanisa yini uthi uMzuzwana yebo baba uthi yima ngathi kuwe ngizofika emhlabeni semfikile kanti emva kwakhe usezawulandana ngazithunywa zamaphoyisa okuthiwa amazoboshwa babamkhulu ngoba izoni kushemba ngazakhe ngamenyanje umuntu umbone embi kanti kusho kanti uNkulunkulu ngowakhe impela ke lo amen kungakho nje ngamswe yalingana ngelinye ilanga ethi iyogana wathi unsizeke mntanami lapho yogana khona ufuna ukuhlonishwa insuku yakhona nezalukazi yakhona uyosibula ngemfana ngizokunika ingane yomfana uzosibula ngayo lapho yogana khona amen ikhona leyo ngane ngiyayazi mina ngiyibona ngoba lo mntwana wasibula ngayo ingane ikhona ngiqonda ukusho ukuthi uNkulunkulu lesinayo amen akasho ukuthi ngisatha uhamba ngocela ingane esulwini uthi ngizokunikeza ingane ozosibula ngayo kwenziwa uye lokho akayi ukuthi uhamba ukukoneta kwenye indawo shembe kakoneta lutho emhlabeni amen okomhlaba ngokwakhe konke amen uthule bathi bahamba nobabamkhulu noKhawula endaweni yasemsimvazi wasehlala phansi ubabamkhulu ethi ngisafuna ukuphuma umuntu uthulile libalele ilanga wasiyathala ngoba bamnikeza into yakhe wahlala waseshaya indweba wasuka uKhawula ngajubana wagijima wathi uya kuye kwavele kwavuka umlilo lapho lehlezi khona wamhlanganisa mbo phakathi la ngabe lomlilo wabaleka wabuyela emuva wathi sebaleke ephindele emva kunobahamba ukumsiza wabona uKhawula ukuthi ngekenze lo wamlilo mokona mathiyake ngisho ukuthi ngihamba mina wabaleka wabuyela emva uKhawula phinde yakhala indweba wambiza uthi balekelani Khawula uthi uKhawula baba mbona umlilo ubabesha uthi Khawula lo hamba nawe sonke lesikhathi awukamboni ukuthi ungubani yonke lakathi lokho hamba nawe nje akamboni ukuthi ungubani mina Khawula mina ngangimezimozisi ngithi makasondele akhumule mbathatha zakasondelela ebona isihlahla somlilo futhi uthi kwakuyimi lapha mina ngathi uMoses ukuba akubatwana bakwa endla angiqala ukufika emhlabeni ngihamba nawe kanti awukamboni ukuthi ungubani indaba sinendaba okungekho uyakwenza kube khona lo uNkulunkulu esinayo wafika kunkosikazi nami ngambona evike ngisenyakatho na ubaba emangozi ufika inkosikazi izobika ethi baba ngizovuma isono khona umuntu odla imali yami kodwa umuntu wasekhwele ngane yami lapho ogane khona ingane ngingithe kungathenga abantu ngathi mabamshaye bangambulali kodwa khona ezokhipha imali yami uthi abafana bavele bamshaya wasuka walo bathi abafana wesinganandlela basemnyeka ngokubelwa nathi lo wamuntu basembulali kanti bamshaya nje kaveli uza kumvusa lo esike ngikhuluma ngaye uJehova enginaye lo lapha phakathi endlini lapha amen ngesonto angincenga lo mfazi efuna uba ngimhambise kubaba ngithi mina tshena laba abafundisi basenyakatho bahamba bakuthatha bakuhambise ngake ngikuhambise mina tshena laba abanikazi balomo sesikuwo ujele ba-Jeli cha amphendela kuye lowana abuye lo nkosikazi ukuthi ekuseni ngesonto ngithi ngiyavuka edokodweni mbona hlezi uthe uyithenqe ngubuhlezi lapha eminyanga endlini yami phakathi kwami nokhumalo
mbuze kuye mama uhlaleleni lapha ngoba utshene ngathi ngeke ngikusela lapha kubaba mina hamba uye kulaba abafundisi ungubani mase ngimtshena ngathi hambe ngubani ujele wathi unkosikazi banqabile wathi khumala mfundisi Jack hamba nje hambisana umntwana lo muntu kubaba hayike asengisu ngoba uthi ukhuluma endlini ebekuso ngisuka nalokho sikazi ngifike ngithi mahlala ubala ngoba hlala lapha ubala sangweni ungangeni ungandilandeli ngoba wena uhamba nesidumbu somuntu manje hlala lapha ngisawuthi aphume endlafela aphume endlini ehle idebhiswana nihlangabeze wa abuze ukuthi uyini kwenze njani thina ufuna le nkulumo baba ufuna ile nkosikazi useyayazi Jobelandisa mina ngiyesu baba Ake abesembuza ukuthi umuntu uthethelelwa kanjani mfundisi mayibulele umuntu ngithi mina baba kungaphezulu kwami lokho ukukhuluma ngake ngikwazi ukuphendula kungokwakho nje Nkosi uwe wedwa umuntu waselona mina ngeke ngikwazi ukuphendula ngayo abesephi asejike sethi lalela la ungamtsheni lokho ukhuluma ngokhuluma manje hamba futhi umtsheni ukuthi ngithi Inkosi imbusise kodwa hamba uthatha lesi sidumba tshena laba abantu bamkhiphe lo muntu lapha bamjinge khona ehlathini bambeke eduzane komgwaqo kukhona bezomthoya abantu bakuba ngoba uzodliwa inja kanti usehamba yena usiyokumvusa amasotsha asembabani athobaza ehlathini lapha athola isidumbu somuntu uyashisa kodwa ufike bamthathe ahanjiswe esibhedlela afike wahlala inyanga entathu angakwazi ukukhuluma wavuka basebeswa laba abantu balapha kuba kwalomfana ukuthi uye lo owayethenga amakhosikazi lonkosikazi uthi ngihlala ngedwa cha indoda yami ihamba ama traveler nama ngamaloli lana hamba amasu ake abaseswa lonkosikazi uthi lonkonto kanti lo muntu usetholakele kanti bayesa sebesa kuye bafike kusuku kuzolezo insuku bamkhaga bawukhaka umusi bangena abashisa indlu aphakathi kuyo uthi wahamba nanganyana kontombazanyana okungaka kwakhe bafika bethungela indlu baqhumisa isibhamu emnyango ngekaphuma emnyango bamlindile yasha indlu lathi mayisibhoboka phezulu sokuqala kwehla umlilo phezulu wabona isithunzi siqhamuka emkhathini phezulu esuleni sehla siqonde ngqo lapha emlilweni uthi ngabona unyazi kanti lwangena lofukela ngaphakathi kwawo lomlilo lathi izandla uthi umlilo awuzangibuse kimi la umisa ngazandla umlilo uthi ngabona ukuthi mangingaphuma sekhona ngizokufa mamphuma ngoba nanga usefikile mangiphuma uthi nganade ngaphuma abavele baqanga bathakile kanti ispoke kakuyena umuntu akakho umuntu ongaphuma emlilweni kanjena babaleka baxoshwa baphuma kanjalo bamshiya wawukusinda kwakho ukuba buyazotshela azobika lolu daba lapha amen njoba sihlezi naye ukude lapha lamla khona izimpi nje besinayo la amen otuphombela abantu abami kusho wena lo ngoba uye lo phombela kwakhulunywa ngikhumula lokho kwakhulunywa uye uthi lapha ngiyobe ngimikhona abantu abami mina ngiyothi ngihlabelela kohlabelela umhlaba wonke ngoba ihlabele bahlabelela lento ngoba ngihlabelela kunjalo namhlanje ngisho phezulu eMelika uma uthi lapha umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhla kabangale kusho zonke izilimi ezikhona ezisemhlabeni Hamba noNkulunkulu maNazaretha uyikanda isizinto angayifuni ushembe awubo
uthi uhlomo kimi ubaba omkhulu wathi suka ephakameni ephikelele ewinini kaNobamba ehamba ngenyawo bacabanga ukuthi bahamba nomuntu uhamba ngenyawo akahambi ngenyawo lo lapha ekhaya wakusina isigawu nasi ngapha lesi singasanti kwalo lapha kuhlezi khona lo musi uthi baba bakugida lapha kugidwa kwase kuthi kukhona indoda yakwangema neyakwambuyazi ngabafundisi baseLuthela uthi base behlangana ngamakhanda wethu bamukela lo muntu weganga ezokwedusa abantu kodwa baphuzisa upho lesilwane abasakwazi kubo kwabo uthi ngambona uthi qikelele uthi watulele wamemeza ingane intombazana athi amthatha incwadi yami lapha endlini uthi baba uMandla wabe sesuka lapha waqonda kulamadoda wafika wathi ngiyeza ukuthi ndithishweni nomadoda lento kade nisho uthi wavula incwadi yehlabelelo mtumesenenise enkukhweni zenu uthi avela suka lamadoda aphuma ejokola aphuma bahamba babaleka ehamba ke ephikelele ewinini kaNobamba wahamba uthi wafika emsini kukhona unkosikazi sowagula kakhulu indoda yambona edlula esangweni yamshekelela yathi umuntu kaNkulunkulu ngikagule lo mfazi wami lapha awungena umthandaze yena ngomfazi wami uthi washontshweni wajika wabuya baba mkhulu wangena uthi wafika wathi uguliswa yini wena nkosikazi vuka uthi uhloma kwangasabona noma kubekiwe ingubo ukuthi ukhona umuntu phakathi kule ngubo uthi wathi wenzani wena wavuka unkosikazi wakwazi ukuphendula uShembe wathi kangenza ngalotho wathi khuluma mntanami ufuna kusho mina yini khuluma ukuthi wenzani lapha ugane khona uthi wathi baba ngabulala ingane ngaza kwethu wakhombe itshe lapha agqiba khona ingane uma uza kwabe side ingane athathe imbeleko ayigqiba lapha nibisifona leyo ngane uthi wathi khuluma nangu umnyeni wakho khuluma singene indodisa yayiswa le ndaba wavuka lo nkosikazi wasangezi ngibona nje waphuma baba mkhulu wahamba washona unkosikazi waya emsini wakwaMathe ewinini lapho kwagula khona umfana wakwaMathe kakhulu wafika kuye kufika wathi ngizofika la ngo10 kusasa wena mfana ngizohamba nawe ngifuna ukushumayela lenhla ngizohamba nawe uyangibona mina nguShembe mina igama elisha lethu esalinikwe esulwini lisha ethi incwadi yesambula ngisho ukuhlabelela kwalo kakufani nalokho linjengenhloko yomoya amanzi mangabe ehlakalela ukusho umfulo ma kunalokhosi lokho amathala asise amanzi athi ngene lapha aphenduka wahamba ke lapha wafika khona kwaMathe mayefika emsini kwaMathe kakusafiki yena lo hamba ngenyawo kwase kufika lo othezofika uqhamuka ngo10 uthi uhloma kwaqhamuka ifu liqhamuka eMpumalanga lesa linemvunga emnandi
lafike lathi khiphi lapha emsini wakwaMathela ngathile yama uthi waphuma umphefumulo kumfana lasuka lahamba basala bakuboka lomfana babophela ngenyanga kwathi ukhona natale lo muntu bafuna ukumona lo muntu othatha ingane yabo uthi wayehlezi nje othiwe kuphakameni wasekhipha amadoda amabili wathi khona abantu bamakene bahlangabese hambani nonqomana nabo ngaseyintuthwaneni bahamba banqomana namadoda amabili asuka le ewineni emaqhinweni base bababuza ukuthi uyaphi bathi kukhona isichasi sifuna umuntu okuthiwa uShembe base uqoqodaba labo sebetshena lapho hayi ke babuya nabo ukhanda kuNazaretha emhlabeni uShembe uShembe kanayo indawo yokuhlala noma ungalungisa igolide nesiliva ulungisele yena akakahlala indelele igolide lakho uphuma kushiya njalo angendle yahamba abantu balahlekewe bafuna uJesu emhlabeni uthi uShembe ninenthanda ukuphila emhlambeni kaJesu ukhumbula incindezi yendlela yangasekhaya usho ngoba uyena indlela yakuJesu ethi indoda kwaMasibuko kwakuthiwa uMasiba ngoba yayithunga ngangini wasikhote yami ngithi mangithungele wasikhote sengaba nombokazi walapha emadukwini masambe siyeke kule ndoda ngifuna ukulanda wasikhote yami sasebenza kwaloliwa lapha estation uma ngifika le ndoda kanti sifika izinto zokuhamba uhambe uNkulunkulu wayidonsa uthi hey wayegana udadewethu lo muntu uthi emlamo wami kade mbona into eyisimanga kusuku ngithelele kusuku ngahamba ngaze ngafika esweni engalasi nami elihle ngafika insizwimi nje lensizwe uthi ngiyamazi emhlabeni lo muntu uthi ngamfikemi wayesebuza ukuthi ufuna bani mntanami wayesethi yena ngifuna inkosi uJesu wayesethi dlula wamkhombisa athi hamba lapha uthi ngedlula ngaya khona kuxoxa umuntu owakade sefile watshena umpilo ukuthi uNkulunkulu ubani uma efika lapha uma abelunga baze bamnaka bayigona izinja phakathi lapha endlini apha behlezi uthi ngabuyele emuva uma ngifika uyambuza ukuthi utheni uJesu okwaduka kuwe uthi ke manje ngabanaka ngisho ukunaka Nkosi uthi waphenduka esamehlo wabhekisa empumalanga uthi kwavele kwavuleka ikaphe enkulu kulendlu zehlukana phakathi zathi ufuna ubambona phakathi uthi wangena phakathi kulendlu uthi kulendlu kugcwala abantu abagqoke ingubo emhlophe bodwa uthi sikhoko ukuthula ukuthi idulu phakathi uthi bahlabela ukhona ngombongola ngayesokunandi kabi ngangasafisi nobambuyela emhlabeni uthi wabuya wathi angiphindele emhlabeni uyotshena abantu ukuthi imina engila esizulwini azangagule lo muntu kwakusena isitimela wathi babamkhulu njobe nihlupheka nje nisuka lapha enzeni ofika ntambama eThekwini khona isitimela esizofika esizosuka eThekwini emini ngabo 10 sifike la ngo12 sibuye siphindele solala eThekwini kade uthi uma uye eThekwini ukhubeka ngo8 la
ufika umeke ngendlovu kula kukodwa zamalahle kulinde isitimela saseshore asizofika sizowodwa zamalahle kubase umlilo sibase kuzokhishwa istim usenza kwenzeke emhlabeni uthi baba uNews kakhani uthi kwaku 1927 uthi hamba naye Mphelekezelo esuka kade ehlala lapha entabeni zaSongoya wahliya kwaHlangeso wasefuka wayedlula kwaHlangeso phikelela kwaMthetho lapha afika wama khona sangweni kodela iKhontuli uthi wafika wama waphenduka wabuka eMpumalanga wasethi ngibuka lapha bambone lokho ebuka esandleni base bethi ubaba ubuka kanti esandleni wasethi ngisabuka ngibuka abantu abesakho abantu abesakho ilanga balibeka lapha esandleni uma ushumayela ububuke lapha esandleni sakho labo bantu boba ngabantu abayithandakho kakhulu bobe sebahamba ngayimoto umuntu sobe sesibuyise imoto zobe sesikele kubo usothengele esontweni abenaphointi naseThekwini ngo4 wena ubamba inkonzo kuzokushaya u4 agcina sekuthuka lo muntu lapha uyogcina ungase uyumfundisi usumuntu nje lento leya akayivani inkonzo khuluma ngandaba wasekhomba indawo le university wathi lapha nakuzokwakho umusi wadabami lapha omkhulu uthi ke uma lo musi ungaba khona ngoba kansuku khona esizulweni uzoba khona lo musi lapha ukufunda abantu umhlaba thina boshamba sobuyisela kubantu kubanikazi bawo wathi uma kungenzeki lokho sikhakhana ngoba kansuku khona esizulweni uthi wamfunde incwadi kaDodolo noma 18 wathi ithi ngonifezela umprofeti kubafowenu onjengawe okhuluma egameni lami kuyokwenzeka njengoba eshiya wasethi konke lo mzolo kwaMpukunyoni igama lawo wathi wakwabheka uSulu wasethi nalapha ngoba kwamkhwanazi igama lo musi wakhiwa lo musi uze wakhiwa ngo1960 sengiyindoda nje nami kodwa ngangakafiki ngo1927 kodwa wakhiwe sengubuka unayo lento kuthiwa ubheka uSulu eTrinity edini kwathi kwakhiwe indlu enkulu lapha kwahlolwa khona lapha kuba kuphasa khona into eJuthini ziko igama lawo kuba lokho kwabheka uSulu indaba esibambene nayo emhlabeni uyafika bathi wadlula emfuleni lapha wafika inkomilele phakathi emanzini izoqedewa abantu wawela lapha bathi wawela emfuleni wafinebhuluke lapha wawela wasebuka le nkomo bathi wayibuka abantu nampa abafazi behlana izindisho baqhamuka leyo phezulu wathi enkomini ulaleleni na ubabalandewe nabazohla wena lapha eyafuka inkomo yamangenyawo yangena yahamba phambi kwakhe ikhuphukele ekhaya amen indaba esinayo ileyo kaShembe kayiboni futhi kayigugi intsha nje iyobantu okuzokudlula umhlaba kufika inkosi yasenkeleni ke kuhlala ubaba uNyazi esihlalweni ethi awumphakazi mntu wamthatha ngisenkosi enkosini kade ngibona le nkosi ekusuka kade ngibona kukhona ilo lelikhulu elingake lengubo emhlophe iliphushela elivele yalithi ngasandla laphenduka lagijima emkhathini
wathi uNkulunkulu lo jatu lelihlazinayo lapha kade ngimbona emkhathini lapha esizulwini uNkulunkulu engikhombisayo nomsebenzi wakhe uphethe ingobe emhlophe buka ukuthi bakugana namhlanje awubani ongayembethe ingobe wena onesisiya kawunayo ingobe emhlophe mawunebhadi unesisiya sembabala ledesho umbongi la ethi unomshopho wasisila sembabala uyawulahlekelwa uNkulunkulu emehlweni akho ungamoni uma kungena umoya kaNkulunkulu ukuthi sonke ungathi uNkulunkulu angaselekelela ngoba ngeke ukhanda uma ukuthanda ushembe uyonikwa uya ukuba athande uNkulunkulu lo ngamhlebe futhi ngiyanixoxela ukuthi ningabodwa ukukhuluma ngaye uma ukhuluma into ephambene nekho ungakhulumi ngoba uyothi ufika ngaleli langa ngelinye ilanga uthi uyafika ngoba wena ngikade ukhuluma kuya direct kuye uyothi usufika kuyafika kubukeka lento kade uyikhuluma ngayo utanthi akayazi uyayazi kufika uLuka uhamba nomfundisi umlungwane bathi hamba phelekezele ngibase kubaba ngithi mina bathi cha sizocela inkosi abantu bakwaMpokunyoni bafuna ubaba kuba kafike ahlule nje amelapha lapha udekudla khona uthuma ngithi kubo senizodala wona lawo chaos nina lapha futhi na nithi makahamba uma lapha kumoya khona njengoba amaphekule engakanjena nohlaba umkhosi ukuthi makahamba uma bawulungisa lapha ngoba phela lapha edilobheni ufika eminyanga esitolo amekhona kufika inkombi zabantu sebeyamazi ukuthi usalapha ngathi mina isolo nginovalo madoda isolo ngihambela ngasuka la ngahamba la ngithunywe inkosi uSolubenzi waseJudiya wathi ngike uhambe uye enkosini le kwaMpokunyoni le enyakatho eMamfele kuba kangubani ngubana loqopha imvunulo yayilapho inyanga esizulu isuke emseleni ngathi hayi sitshani icebele ukuthi nihambele ngathi mina lalelani okungcono ngizoniphekeza amani izovuma ukuthi ubaba hambani esikamba manga sithi ubaba inkosi yakwaMpokunyoni imnike indaba hambani ubaba kungona sisho kanjalo uzovuma ubaba ahambe ngoba lapha akazofika khonje ndawo ukuthi makamele uzoyibukela ngamehlo ukuthi uzoma kanjani bese ngihamba nabo ngiyakuye aphume abese elanda uLuka elanda lokukhuluma kade sokhuluma bese ekhuluma lokho ukhuluma ngigcina ngawo anitshela khona ukuthi masikasiqamba manga sisho ndawo kanti uyangiso imase lisuka sesihamba ethi kulungela ngiyabonga Nkosi nibusise ngizonibo ngikhomboza mase ngifike kuMeyi mhlambe sohamba siyobona lapho ngolwesithathu hayi khululeke nganyatha kabili ngihamba nalapho wasememeza wathi wemshado uthulele nokhuluma ngathi baba bemphekezela la wathi awuphaphekezeli ngalathi bakawuwakade ufundisa laba abantu ehlala bakade ngathi baba uma uzofeza lento yakho bavala abantu akakho umuntu ongazi umuntu ongafani nabantu uNkulunkulu wazenza wena ukuba bafana nabantu ukuzohlala nabo ngisho ukuthi ungahleli ungakhulumi ngaye ngiyabaluleka ehlezi ngale laba phakathi into yodwa inyanga isulu yasibiza nomathonsi yaphuma intombazana lokugana kwandunakazi manje wathi ayiyosibiza kuyisabatha ntambama leni isule entabeni wathi hamba izimathonsi nomjado bathi ukuthi ngiyababezabesela usethi umathonsi sisendleleni yabona mjado
asikele kubaba ukuthi azinqana sihambe kusasa ngaze sikwasokuhamba siyohlelela siwe hayi sihambe afike engane ithi ubaba iyosibika ukuthi sesifikile ethi baba ngifuna ukuba nihambe ngifuna nithathe lo msonzi wami nihambe nawo nekuhleli ebesesho uMathonsi lokho ukukhuluma engane ibuyele emva ingane ithuba angaphendula baba athi kulungile bathi nithi ngiyabonga Nkosi babusise kanti usinike isibusiso sokusilahla ngoba ngathokozile ukuthi wenza into embi busuyothi kuba kubaba baba ndocela intethelelo athi kuyahamba Inkosi kubusise awazi noma ubuzisiwe ukuba afa amehla afule kwesihogweni noma emlilweni alikho elinyazo lisho ngoba uzofuna Inkosi kubusisa sapho wathi abengana ukuthi baba Inkosi nibusisa hambani safuke kuseni ngasonto safikelela kubaba hamba phambili eMathonsi mase sidlula lapha ngegqomo lelihlala lapha lamanzi abusisiwe iphuma inyanga esidlule eminyanga ethendeni yakhala ethi sekwemi phambili sehlemi ngifuna ukuqhubeka uMathonsi nami athi ngiyabeza ngikhuphuke ngibambelele etshanini ngikhuphuke athi ubani lo otheme enithuma nithi kuye nifuna ukuhamba kusasa uMathonsi wahlehlela emva wahlehla ngenyanga ufuna ukusithela angabonakala abesembize ethi Mathonsi asabela lapha phansi athi uhlehlelani ngoba kakuye nomshado xa lokho ukhuluma uwe wasa lapha icala ke laliphela ngaso leso sikhathi kubaba inyanga eso wathi 5 rand hlawula awu ngihlawula athi ngiyabonga Nkosi nami wasa la Mathonsi hlawula uwo ka waqala ngomshado okukhulu qalo uwe manje ziyenzeka ngezinto la ekhaya iyo leyo nto ekhona namhlanje ayikhenye ufakaze enhliziyweni yami laba abantu engibabona lapha njengoba babuka la ithi ngo-1979 ithi zana siselini yathi zana yathi ya ngubambile umhlaba ngubambile manje umhlaba wonke uphakathi ngini imini umphethu wembenge wathi imini umphethu wembenge imbenge uzophethwa yini wathi kuzofika abantu abaningi nebakade beza nomthetho ukuba bazobulela umthetho kababa bazofika abafundisi abaningi wathi babagada bafika bathatha ikhundla zenu benze ukuthi ukuze bangene bafakele umthetho kade baphethe ngama abantu bayifake kuleli bantu wathi indlela yakubaba nendlela yakumnewethu imina manje sihlukile lokho ngonibona ukuthi nawe yakubani ngoba imina ngoba nginamahlokana ndlela wathi mina umnazo womhlaba manje wathi uphakathi umhlaba ubanjwe ngezandla wonke manje wathi uyaqoqa umfula uqoqela elanda ngaphambili lapha kuthiwa lapha awaphikisani nalokho kodwa yena uzohlunga khona
bangikhuluma lento emlonyeni bafuna ngikhulume ukuba uphakathi kuyo. Mina uyangikhohlwa umpho. Ngoba uyafika. Lapha ekhaya safika ongombhobho. Ongekho lutho. Nalama komiti angaka engekho lapha. Ongekho lapha. Uthi umzukwana bekucela kuye. Wathi leli bandla nolibamba kude. Laba bafu bathi bafuna ukuba bakhanda manje into abazokwazi ukubahlangana bakhuluma ngayo. Ngoba into abahlanganisa abantu babahlanganisile babehlangana ePhakameni behlanganisa icebo lokuthi makubulawe bawenyanga esulu. Kwathi ngelinye ilanga inkonzo ekuseni yaphathwa ubaba ilanga eMkhayedeni. Kwathi emini yaphathwa isilwane inyanga esulu. Yathi ngiyamuzwa nje khuluma lo mfowethu ngokuthi nina niyathakatha. Wathi mina bonke abathakathi mase mfikile nibulala nonke. Basuka lapha badala icebo abahamba bamkhokhobela ukuba bahambe bayePhakameni awukhishwe esontweni. Badala icebo. Ngake ngayibona kwa1950 no1958 ngamana nathi eSteng isafundisa kwaMaphumulo. Ikhuphuka lapha amabhasini nakwaNondwa iza kwaMaphumulo. Ishathasele limhlophe. Ligcwele lesizwa phakathi kulo. Iyahamba mbona ukuthi ukuhamba umnikazi wese. Ngiyayikhumbula ithi kimi woye ukuhamba ngathi wena ujathi ngathi kade ukuyikawu la hleka. Hambuleke isizanda ibheke phansi. Wothi mawuhamba uthi. Uhamba uvuma. Wayeshendlini esibizele endlini kumathonsi kuyimi kumathunjwa. Kumahlala. Wathi wena mfana ngikuthuma ngizokunika ipasobhelela ikhaya laseJudiya. Ufuna ipasobhelela ikhaya. Uzohamba nawe sebuza ukuthi umfula yamonela kwaguqa umathonsi wathi baba umkhukhuze nomlalazi. Wathi ya uma uhamba uhamba ngathi ulafika ulengisa izandla ebhekise phansi. Wathi mfuna uhamba ngoba mfuna ukukhulutshana abantu indaba kaShambe yonke le ndawo. Uhamba uzoshaya imvuzane ngomanana amagwaza khona. Bengangena moto kade ngihamba ngenyanga. Ufakaze izinyawo zami ngihamba lonke lelisela kwaMpongo samanje ngihamba ngenyanga. Into ngoshaya phansi esiphezi kwaShangasi. Kusho uNkulunkulu wathi ngihamba. Baba ngabantu ngabafana ngelinye ilanga enginike imali ethi mangihamba ngizofuna umnyangweni. Ngithatha umnyangweni ahamba la ndinsimbi zokukhanda isitezi eJudiya. Lesi sitezi esikhandelwa waza sibhidliza ubaba lo. Wasiqala ngokusha, aqalwa ngokusha sakheka sesikhona. Bathi kimi bazokundubula ngoba abakwazi nokuphatha umuntu imali. Ushembane kumuntu ongasebenzi imali isetshenziswa kuyibona abasebenzayo. Ubaba abanike bezimali bahambe ngangakwazi nalokho kukaKhasimi. Lothi ngoba ngoba bahambe bekhe emsebenzini ngakusasa. Kanti bahambe bagibela hamba bayashona ngapha ngaseThekwini. Kuthiwa kuseNorthcare. Bakohlala uKhasimi. Khasimi kuyidla yonke imali phela
ezimpi kababa umsebenzi kababa umile ngoba uma udla ukhasimbi uyingozi win and lose uyodayisa ngomfazi wakho oma malala papini batala uma ileyo ngoba kabuye ufuku uyeka mayikhona phakathi nemali uthe ngoba ngithola imali engaka ngaleli yalanga hayi ngisinzoyibamba ke manje uyafaka isandla phakathi nokusekhona ukuthi imali ucabanga ukuthi lona luthini ayisekho bantwana bakaNkulunkulu ayikho into engenzeki le ndlu ubaba mkhulu indlu yakhe yayilapha ayihlala la wathi la kuhamba kube nomfula la abangisaya wagxuma kubhoka khophuka xa kubuya ngale lapha wathi waphathisa lamakhehla lapha ekhaya ngale lwandle wavala umlalazi wama kawaze wangenelana wabamba ulwandle kalapho wathi umfula yonke kodwa ngci wangena phakathi wabiza laba abaphathisa abaqhathi wathi maseqedile wathi uyabonga emfuleni wangena amanzi abuyela amanzi anganelwana amen wasephuma sekhuphuka wathi mayikhuphuka ihlabathi nzolwandle la selfikisi la lathi isizwe lesifakela emhlabeni wonke lesizini bathi wahlaba phansi ngobhoko wathi lapha sesidonsa amanzi thina boshana kuzoba nomfula lapho kunomhoshana lapha elwandle othe okuhle umlalazi bekunesiziba sakhe besizwe kukwashemba sinamanzana amhlophe kwathi lapho wagqoza khona ngobhoko kwami ulolo khona kanti sekudala kumthombo wamanzi azophuma akadalisa isiba lesi amen ubani ungawuthatha lokho ubhoko uyogwaza phansi lapho ukwazi ukukhanda umuntu shembe abe khona ukondoda yakhona lapha emshebheni kula madoda ayakhona uJantu wahamba ucingana nomfana kuwe bawucingana nomfana wathi umkakho ukhuluma usekhulelwe nenyanga entathu ukhulela ingane yentombazana kodwa sizohamba ngoyishintsha ngoba ufuna umfana uzoshintsha kuleli kwayo akakho ngashintsha kuleli komuntu ngaphandle kaShemba amen uNkulunkulu nje ohamba nganyana emhlabeni sibona ingelosi phansi bathi phakathi lanzo kaqhamuka ifuku kubebethimba mamelungu ukuthi bazokumdubula uzobulala abantu
bathi babheka babona ifu engasabonakali kahle ifu selimqokile kodwa kuphuma ingilozi phezulu kwekhanda lakhe ziyadasela uma bembuza kazange abatsheni ukuthi ubani bathi sitsheni ukuthi wena ubani kanti wathi bafunda incwadi kaJohane 1:51 ithi ngiqinisile niyobona izulu livuleka kuyokwehlisa ingilozi zishayphambana ekhanda lendoda nayo umuntu akusho ukuthi uzophambana ekhanda lomlungu akho ngilozi zaphambana ekhanda lomlungu ngoba noJesu noma zazikhona ingilozi zakhe kwakungabantu abelungu bahlangana usho njalo omunye phethe inkonzo lapha ngisemngcwabeni womngani wami uthi abelungu bayijale ke yabona ukuba baba behlophe ngokusonda abantu zonke izinto ezimbi bayabiza ngomuntu ngoba umuntu isizwe abasizondakho ngoba vele isizwe sidala sokuqala ithi indoda kwandunakazi laphana ithi hey yayikholwa leya ndoda ibisiyoni ibihambe epaphathiselwana baphathisa abantu laba abasala empini lapho babamkhulu wayeshawa khona enakhuzeni la kwesokomhlongo lapho wathi khona kumoyazi wathi moyazi masambi kukhona okusapha waphendula lo ndoda yathi ukubona uwe mina kangaze kubona ngangwasuka wake wangendlela mhlawumbe wahamba wayoqoshwa kwamathonsi lapho wafika wathi ukuze uthole igama lasevunzitha kwamathonsi thishembe wena inkosi yesizwe wena isithi uyayifuna umuntu uma ungafuna umuntu na yayisimnika igama lokuthi usevunzitha ngoba wathi laphana wathi besakhuluma naye kwafika isigijimi kwathiwa khona bekunomshado lapha umshado kakusaphuma lo muntu intombazane siyeshonile wasuka waqonda khona bathi wafika ehamba ehlabelela wathi uphi lo sabuko kade phuma yavuka wathi phuma mambo kade sabuko kade nawe yavuka wayebamba abantu bawuya ngesandla angena naye sibaye bakhipha izandla abantu wayeke umhlaba ukuthi unguNkulunkulu amen lendoda yagijima yalahleka bayishaya yaze yalahleka bathi yaphelela la khona ongakwambonanga bafika lokho hlushaka ukushamba uhluphekile emhlabeni maNazaretha ukube siyazi thina uNkulunkulu osiqoshise sesedutshana kwakhe ngabe sinikana uthando afika amanyozele ukuze aqhamuke etsimini yakhe owathi ake mbuza amadoda uma umuntu elimfimi uthi uyahamba umficeke kuyo lentsimo yakhe ngisho kusuku eyigadile ungathini ngoba ushembe ngisho ungambiza kusuku lo njobe sina ufika liqathatha lapho usunenkinga khona amen ngoba insimo yakho igadile kukhona ke vele amase abantshontsha abantu zobakazikho kahle la khona lapha ekhaya kwakunenkomo bemningiwe amabasha manje yayihlupha babase bedale lento abake belusi bayazi ukuthi inkomo mayibehlupha besenza njani besiqinga lapha kuhlangana khona ihlahla sifake khona sikaqele khona sishaya
kanti washaya bokushaya lenkomo ndiduke ihlaka kuye lapha wahlezi khona la ade kunomthombo wakho kadula lapho omkhulu wafeka izihloko isithi wathi nanzi ingane zakho mthatha sezingivulele ngento bathi abamkhulu hawo manje uhlezi nami ingane zami zikazisho lapha uthi shawayithi khona into eziyenzakho ishaya lento ayibayishaya izoshaya mina kwathi inkomo sengena bebuya nazo sobeyifaka wathi ake sisukume sibone ukuthi kade beluse kanjani laba bantu wasuka wami watholakala inkomo kuhambeni emfimbo emhlanje wathi nansi induku kade kushaya bebeshaya le nkomo ngayo njengoba ihlala kimi nje kodwa into ebaluleke kakhulu ukumesaba uNkulunkulu uwedwa hayi ukuthi uyomesaba ngoba usubona abantu mesaba uNkulunkulu wakho uwedwa uyasithanda uNkulunkulu useshintshiye manje ushintsha kwesihlanu eshintsha ibhantshi agqoka amasoda akhe washintsha ibhantshi wagqoka ilanga washintsha ibhantshi wagqoka inyanga yesulu washintsha ibhantshi wagqoka uthungo lwenkosazana inkosi yokuthula umoya oyingcwele ufuna kade ukhona isolo ubuthi uma ufika kuyo khala athi ngizokulekelela lento ngizokulekelela na akhipha iduka abambe emehlweni athi yakulekelela ngabe uyakhala ukhombisa uthando khombisa uthando uqede ukucabanga kuwe ukuhlukana nokucabanga okucabangakho khuluma naye wambamba khuluma ngento yodwa ukuthi ungahlebe laba abantu entabeni nganginomoyelasi lapho baba kade khona anginomfundisi wakungena etsheni sihlezi-ke kufika umankosikazi omncane ulethe idokwe uyafika uyalibeka ngithi hayi hamba ngizophuza uthi hey angicela ukuhamba nezitsha lezi masuqedile hayi sengiphuze ngiqede idokwe ukuthi hamba ngisamemeza umoyelasi wakhe ngaphansi kwala ngaphansi kwami umoyelasi asingaya esandla abafazi bahlupha bafuna imali ngolwesihlanu namhlanje uma uye esandla bazokufuna imali bazothi bafuna imali yesabatha kanti lokho ukukhuluma lapha nje sekungene kuyi kwaqhamuka nangigabuza nangamva kwami iphoyisa mfana bafika wami ekhempeleni nathi umfundisi umthathu ungaphi lapha ngithi mina ngikhona uthi yakubiza ubaba ngezweni ngoba angaze ngisho lutho ubunobani uthi ugabuza ubukade unobani uthathe nginomoyelasi uthi uyanibiza ubaba uthi wasani kuye nobabeni ngimlandela ugabuza sengiyakubaba angiswe sahamba phandle useqhugwaneni athi ubani lo hamba phandle uwe umtshati ngithi baba yimi inkosi kangazi ukuthi esizulwini sengenzeni ngimfike emnyango abambelele kanjena kuvele umlenze kuphela lapha emnyango eqhugwaneni athi kade uthini lapha ngithi angaze ngisho lutho baba mbuzo ukuthi mina kade uthini lapha baba kangaze ngisho lutho abe sethi wabuka lapha engisami uyambona lo muntu ohlezi lapha
ingilozi akade kulalele ukhuluma yakho le akade ukhuluma wena usho ngani ukuthi awuzokuthi uyohamba uyonika ingane zami ukuhle sansi unawe unemali ngithi mina awu baba incane okupasoje solweni abe sethi me hamba esansi hamba enganeni zami njengoba uthi awuzoyinika ukudla nje uthi zodloba uyithatha ingane ekhawusanazo uthi awuzoyinika ukudla la anike iphepha uligoqile athi hamba esansi enganeni kanti qaqanga ngaze ngajika ngahla wathi sengisilapha ngendlela ekhuphuka lapho ishona ethekeleni ngase ngigula ngimangele moto ngalithola ukuthi linento phakathi ngase ngibala sembale ngizoyinika laba hayi 81.5 asembalo 5 sangibisa ngathi ngifika edokotela ngase ngiqinile ngabuza ukuthi nidlani la nidlani bathi akukho lutho nona sinika ngemali ase ngikhipha 500 abaningi ngaze ngabatshena ngelinye ilanga ukuthi le mali nginika ubaba benginika ambanga sabatshena ukuthi ingakanani wathi lena ngifake ephakethini ngaze ngahle entabeni ngimi kahle impela ngisho lokuthi ungakhulumi lutho uthakalwasi uyakwazi konke kade ukhuluma ngakho antwise ngake noma bangicela uNkulunkulu ukuthi akanike lokho ube ninika lokho ngokhulu kade ngokhuluma hayi sekufika la ngemakhona manje kusekuninga akwenzile wathi asobamba soba lenkomo le basithi inkosi yakwaSwana kuzokhuluma wena mjadu kubaba kanti sifike lapha esabathweni eDanhouse ethema sihambe siyobuka ukuthi lapha basebeqedile lokho abakwenzayo bafika basincenga basifaka endlini basinika izinto ezinhle bathi enami samtshela ubaba ukuthi kakulungile uzosuka ngeso baba lapha saphuma sahamba kusuku safika ngo-12 ekhaya sahamba sadlula eMnambithi sajika eMnambithi sehla saphikela ekhaya bathi kuzokhuluma untweni baba ukuthi inkomazi sithula kanjani ubaba siphuma kusesesa kami uNzimande hamba uNzimande yena besishayela likhulu hayi fike thinga liqawuda afese ngase ngiyama safi yaqondana nesipho amfihle ukuso afela athi esebhekele umtshado akuphelile lapha kusuka nesuka khona bese mphenduka muka laba abangihamba nabo kasekho samuka kho baba wonke sebengaba sefika nami ngathi akayikho manje indaba ngisho futhi kuba ngithi mina baba welaba bathema mangithi mina kuphela azaba kusukusho ngoba bamba into besikhuluma sile eDanhouse yoba ngithi nje wajwaya ukuthi nomuhleze endini yakho umfundisi wathi kubaba mkhulu wathi unkosikazi ngiyahamba ngiyakulo ngifuna ukubona lo muntu ofikileko udusa abantu lona singabafundisi sikhona udukisa abantu bakithi uyafika lapha na ubaba mkhulu wathi mapheke withi shonja inyanga yesonto isiqoqela wathi ubaba mkhulu mapheke withi abampheke inyama bampheke amathumbu nkomo yangaphakathi laqoba lafungwa le ndoda watholakala ukuthi ufake esikaleni akazi ukuthi ufake esikaleni ngathana akakho ekufundisini
wayesethi baba mkhulu khuluma phela ndoda lokho ukukhuluma cha Nkosi akangaze ngikhulume lutho uthi ngathi lokho umfazi wakho bekukhuza ethi ubuthini ngakathi uzukhuzwa umngakho yabidwa ukhona ubuthini wena ngakukhuluma nomngakho umngakho azathi uyofunana ukuhluphe ngani lo ukhuluma uhlezi endlini yakho uthi uyawushema ufuna uzomyekisa lento ayenza khona igama lakho ubani emhlabeni akakho wakwaba khona uvusa umuntu enamasonto amabili efile engasekho senephuma amvusi usho njalo angixoxela kwakusekhona umfundisi ungubani omdala wasephakameni unkosikazi wakwakuJulayi wacela ugoduka ukuba ahamba ekhaya wathi uhambe nenkosi mntanami kodwa makhona into efika ekhaya uyithatha ubuye nawo lapha kimi kanti usho nje ubaba mkhulu kamtsheni ukuthi uzobonana mathi aqhamuka ekhaya ubona abantu bami egcekeni kuba kuyambiwa kumbe uyithuna lengane yakhe emva kwezinto angene endlini afika ingane yakhe lemboziwe lapho sebakhubana nolindwa kumulaza befuna indlela incingo zathi ngabe bikho umnyeni wakhe akho abafana bendoda lapho lo mfazi wafika la ingane yakhe amagqozi wayithatha wayigona waphuma nayo zaya aphumelela isitimeleni eteshini wawugibela naso isidubu sengane yakhe ngokuthi kushoyisi ukuthi wothatha ubuye na wana bathi uzoboshwa ukasigibela isidumbu kanjena azanga abelungu bambona lokho sikaze bamthatha bambeka ehlaleni lezi ezihlazo sekeni kilazi wathi mahlale yedwa khona nalesi sidumbu waze wafika efinikisi wafika efinikisi wehla washona ephakameni bathi bamkhulu akene mbizema unkosazana nomkhulu kanawa mefawena nawe angaze ngikwazi inkundla angaze umkhulu ngiyakona Siyabonga amazwi amnandi sokhuluma umfundisi wenkosi inkosi izimbusise. Sizokwala inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo samashumi ayisikhombisa nesithupha. Sizocela umshumayeli umgadi wakhona lapha ekhaya asola lesihlabelelo inkosi imbusise. Nkosi busiphawa kangcwele. Ya lwazi lonke usizi lwenhliziyo yami longethulwa Swini ya
yami awe kuphelini hawa mandla ahudana umqondo wami ayingovuselelwa